Не работу точки ёртим, короче, 100% айна пила доимо ро дестар. Ҳар рӯза мақсад ина мегузарем. Фоида аз инвестисия. Нави чо? Мақсад ки 100 рубл депозит менӣ 10 рубл ҳар рӯз мегирӣ. То як моҳ мақсад то 3 моҳ 10 рубл мегирӣ, баъди 3 моҳ бекор мешавад. Бо маҷбур ки 100 рубл дига мақсад айна бошӣ. 1000 рубл депозит кунӣ. Стандарт яъне. Ода ма ҳамаш дорам. 1000 рубл яъне 100 рубл ҳар рӯза мегирӣ. Каждый рӯз мақсад 100 рубл мегирӣ даход. Эксперт мақсад яъне ки бихоҳӣ бикунӣ 10,000 рубл мемонӣ, ҳар рӯз 1000 рубл мегирӣ. ҳар рӯза. Ина бародарон сикка шуда тайсар мемонам. Ина азил дорам. Ина бародарон дрепини ама. Ҳама ваҷда дорам. Чизеши бодар ми он рӯз яъне комментария бинависӣ. ҳар рӯза мардум гирифтаесан сумошона. Ина خانم مجیده تنها شما موفق شده می توانید. باز شما خود ضرر شرکت را پرداخت کردید. این حق شماست. اگر اعضای مدیران مرا به این لایق دیده باشند به خرسندی به عهده میگیرم. اما من یک پیشنهاد دارم. من دائما در سر کار میشوم. اما به من شخص لازم است که جوان و سرحرکت بوده از نام من کارها را اجرا کند. شخصی پیشنهاد میکردم رو همه‌تون خوب میشناسید. همکاری با او شما را شاد میگرداند. خانم مجیده شما مساعدت کرده بودید که کمال مرا عذاب دهد. حالا باشد همه را فراموش کرده تکرارا مرا استفاده میبرید. کمال از یگان چیز خبر ندارد. تو هم مثل من خیلی خوب میدانی که این شرکت چخیل بنیاد شد. آن وقت باید خاموش میایستادم. حالا وضعیت دیگرگون است. تو هم خطر را میدانی. چیزی که خواهم آن را اجرا میکنی. یعنی با اول برمیگردیم گویید؟ پگاه مجلس اعضای مدیران برپا میشود. آنجا حاضر شو. با تو سورپریز خوش دارم. خیر سوزن چی؟ سوزن چی میشود؟ این ذره هم مهم نیست. تو پگاه در مجلس اعضای مدیران اشتراک کن. شرط نیست حالا به قرار بیایی. پگاه در مجلس قرارت رو میگویی. باشد. شام بخیر. جناب تمیر. پگاه خانم مجیده در مجلس به جای کمال راهبر اعضای مدیران را انتخاب میکند. درسترش انتخاب میکناند. کی رو؟ دو نامزد است. یکی تو دیگری باشد منم. یکیش من. اما تو هم نامزد هستی؟ بله. خیر. و تو نظر به من بسیارتر میخواهی که با آن کرسی بنشینی. میخواهی؟ خوب. عجیبش این است که اگر خانم مجیده تو را انتخاب کند عجبا با تمیر چی میشود؟ آیا سوزن این مرد در روزهای بدم در برم بود گفته تمیر را دستگیری میکند یا اینکه با خانم مجیده همراه شده با تمیر
зарар мерасонад. боварам намеояд ки инҳоро мешунавам. дар рӯзҳои вазнинам ту дар барам набудӣ. баръакс ту аз пасам корт задӣ. ту ба одамоне ки писарамро дуздиданд ёрӣ додӣ. магар аз ин бадтар мешавад? шояд ки шавад. аммо аз тарафи дигар корҳои хонум маҷида бо мантиқ набуд. маро ба ин аҳвол гирифтор кард. ин қадар азоб дод. камолро зиндонӣ кард. фикр мекунам ки дар чунин ҳолат туро бояд дар барам бигирам, Тамир. чаро механдӣ? чаро механдӣ? чаро? бисёр хуб. то ин вақт сарам пур аз фикрҳои гуногун буд. аммо ҳоло бошад иқрор шудам. хулос ҳама чизро дида метавонам. чиро? агар хонум маҷида туро интихоб кунад, маро ҷонишин эълон менамоӣ ва ҳамаш хуб мешавад. агар маро интихоб кунад, ман рад мекунам. ҳамин тавр танҳо ту номзад мешавӣ ва мо бори дигар ғолиб мешавем. умедворам, Тамир. марҳамат ҷаноби Тамир. сухан ба шумо. салом. пеш аз ҳама аввалан ба хонум маҷида изҳори ташаккур мекунам ки маро ба ин вазифа лоиқ диданд. албатта чунин вазифаи муҳимро то қадри имкон ҳамроҳ бо шумо иҷро мекунам. фикр мекунам ки ҳолдинги ипекчӣ чӣ тавр сохта шудааст ҳамаамон медонем, аммо ҳоло дар вазъияти вазнин аст. мин бад пеш бурдани ҳолдинги ипекчӣ вазифаи ман аст. умедворам ки сари хонум маҷидаро хам намекунам. бори дигар ташаккур. дар ҳақиқат аҷиб нест модар? акаи аҳмад нав ҳамаашро гуфтанӣ буд ки ба садама дучор шудааст. аҷиб аст, аммо далел надорем. полис ҷустуҷӯ дорад. агар шубҳа кунад, ҳатман чораҷӯӣ мекунад. адвокат ҳам аз паси ин ҳодиса машғул аст. модар, ман меравам, дер кардам. писарам, имрӯз наравӣ намешавад. намешавад модарҷон, ҳам дирӯз ҳам имрӯз. писарам, магар намебинӣ ки вазъият бисёр вазнин аст? не модарҷон, дирӯз як коргар пояшро зад, аз кор ронданд, боз маро ҳам наронанд. пояшро зад? шумо дар ширкат чӣ кор мекунед? хулас ҳангоми аз зина фаромадан пояшро задааст. барои ҳамин якчанд рӯз ба кор омада наметавонад ва ҳама дар ғазаб шуданд. аз ин рӯ равам хуб мешавад. хайр, то боздид. хайр, барори кор. чӣ шуд? ҳеҷ чиз. аз ман ранҷидаӣ?